ngekhetha inkosi enkulu yaseKrami. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Isihlabelelo 2, 3, 5. Ngingumhambi emhlabeni nilikhona ayikha Yami ngiphe Nkosi amandla akho
isikhathi singizodlula lizwe nginovalo sabangi hera ai Ngipenkosi amandla akho ungizodlula
ngoba ngikhumbula leli langa lamhla 16 kuDisemba lapha abezizwe abasinqoba khona ePhakameni isikhathi sikababamkhulu ngaleli langa kweke kugcotshwe umlotha abantu balile kwakulilwa ngaleli langa la namuhla abamhlophe lona langa leli abanqoba ngalo obabamkhulu benu labo ushemba ebazele emhlabeni kwaye kuhlatshelelwa isihlabelelo abantu begqoka umlotha bekhala ngoba umhla 16 Disemba ilanga abamhlophe abalithatha ngalizwe lithi emakhosini obaba nobabamkhulu ngakho sisithuke nje masizwa abantu abamnyama bethi bayajabula bajabulela leli langa ngalahle kahle leli langa abamhlophe leli holiday babelenze kube yilabo ngoba babejabula bejabulela ukubulala obaba mkhulu bethu bebulala ngisho ingane ezincane babeyithola egcekeni bebulala ngisho inkukhu mawufuyile bebulala ngisho inkomo kudliwa leli lizwe lase South Africa ukhokho umqalwendlela makuyileli langa ePhakameni wayehlatshelela isihlabelelo ukuyisihlabelelo se12 nalo isihlabelelo Jehovah Sishile Singhabati Yena Nabasweli Hallelujah Sileleni Hallelujah
Akukhalwayo ngaleli langa kunesihlabelelo sika 120 engizosifunda esaqanjwa ukhokho lesi sihlabelelo sithi South Africa vuka zokhela izikhuni zakho zisondele zonke izizwe ziwothe umlilo wakho South Africa vuka ulibase iziko lakho uJehova uThixo wakho akunike elakho iziko asikho esinye isisekelo kuwe Afrika uJehova kuphela uyisibani sakho ngiphelele ngiyethemba ngiyophuma bengithandi ilanga lakho Afrika zolotha zonke izizwe inkosi yasekuphakameni ulanga phuma sikode khumbula ngesikhathi nje kuhambe umne wabi inyanga yezulu kwafika uMandela lapha ebuhleni wayecabanga ukuthi uhambe inkosi ubaba ulanga phuma sikode ngoba umkhulu omncanakazi afunde 40 ngiyizwe nje emakhathethini ethi akwafunde 40 kusho ukuthi usuke ekhuluma umne wabe inkosi ngoba iyona kuphela inkosi uJohn Sigayile Shembe owafunde 40 babe babili abantu bokuqala abamnyama abafunda e40 lokho kungakuthola kuma library mangiphikiza ukuthi umkhulu omncane akakaze afunde 40 you can do your own research ngabantu abafunda e40 University. That was my grandfather John Sigayile Shembe why majoring in mathematics and psychology omunye nangaphosisa kamthemba babili uMandela uthi babebhalana nomkhulu incwadi njoba ayisetilongweni wayicabanga ukuthi ke njoba kwakhulu umkhulu omncane noma kwakukhothema umkhulu omncane uhamba ubaba John Sigayile Shembe ngesikhathi utata uMadiba ezoboshwa eMaritzburg wayiphuma ekhaya ekuphambeni kubaba wayekade ulanda imali inhlangano yeANC njengoba namhlanje kuyinkomfa yayo eNazareth kumhla 16 ibandla lamaNazaretha imali eningi yayinikelwa amaNazaretha khuluma ngo14 23 25 ubaba wayelekelela ngayo inhlangano yeANC ngomshosha phansi yoba ngithi uMandela eboshwa nje ngako Maritzburg lapha ngawo Howick wayekade phuma ekhaya kubaba eyolanda imali bayakwazi lokho nodala impofu bayakwazi lokho sokuxoxa ngakho sisikhathi the advocate of the EFF. You have to do research about this church before you lead it. Aqala ulide nje ngoba uzotshelwa izingane ongakwazi. Leli langa amaNazaretha ePhakameni
esikhathi sikakhokho kwakhalwa khalelwa ilizwe. Namhlanje abantu bayabraya ngomhla 16 bajabulana abezizwe. Abefundisi bezenkolo ngibafuna eParliament manje wonke amabandla labantwana balokho bekhethana njalo emaParliament bewo EFF, ANC, IFP besebenza inqubo bodwa ngaphandle kwabefundisi ezizokhathaza thina njalo kusasa. Angizokuvuma lokho. Ngiyelungelo lokuthi ibandla lamaNazaretha ngesikhathi sobandlululo ilona bandla elali independent alikaze livumeleke ngisho ukwakha izindlu zamasonto ngoba lali umbutho wokukhulula abantu abamnyama kodwa hayi ngendlela yezepolitiki. Amasosha omkhonto wesizwe amaningi ayiphumela lapha ekhaya kuPhakameni ubabe wafihle kulwela leli lizwe lase-South Africa. Angikwazi-ke ukuthi uShemba asebenza kangaka bese ngibukela izwe libuye kodlameni libuyela abantu abangahloniphani buyela osikweni olingalungile. Ngabe uShemba wayithandazelana mayithi South Africa vuka mangizawuthula ibandla lase-ZCC ngilifuna eParliament. Ibandla lakwaShembe ngilifuna eParliament. Ibandla labaPostoli ngilifuna eParliament. Ibandla likaMprofethi uHadebe womoya ngilifuna eParliament. Ibandla likamfundisi uRem ngilifuna eParliament. IPCC ngilifuna eParliament. Izayoni ngilifuna eParliament. Ama-Synagogue, Judaism, Chief Rabbi ngilifuna eParliament. Ama-Muslim ngifuna eParliament. Hinduism ngifuna eParliament. Buddhism ngifuna eParliament. Amakholwa anendima enkulu angayenza lapha eParliament. Abefundisi bawo wonke lamabandla kumele osopolitiki bala eSouth Africa uma beshaya imithetho nabefundisi babe nemibono ngoba laba bantu abaphethwe iEFF abamabandla ethu laba bantu abaphethwe iANC ngesikhathi beqeda nje ukuvota yithi esibalulekayo or I can say we cancel them. Siyabeluleka iminyaka ngeminyaka mangabe lemsebenzi ebivotelwe ingatholakali kuba umsebenzi wabefundisi ukuthi sithandaze ukuthi uthola imisebenzi noma sizoshumayela njengoba ngishumayela nje sibaphe ithemba abantu ukuthi ngizowuthola umsebenzi, ngizawuganwa, ngizawulobola, ngizawuphila. Engicabanga ukuthi noBishop omkhulu, one of my colleague, ubaba uMthepho, ubaba uMkhanyana, I'm so sorry, ubaba uMkhanyana, iZCC ingalishumisa iParliament lala eSouth Africa. Modimo arite ayo
yo Matha Mathata Mathata ayo Mathata ayo Mathata Mathata Udate oripenge Mathata yeah Mathata yeah Ushembe oripenge ayo Mathata Mathata Jesu aripenge ayo Mathata Mathata izethisisi ifuna iParliament muhle umsebenzi owenziwe yile bandla ngibone njengoba besiku National Day of Prayer beyigcwalisa istadium izethisisi Sathini eParliament lawo bahola bakwazi ukugcwalisa istadium ngoba kusho ukuthi ngesikhathi uhulumeni esebenza laba bantu basobe semasontweni labafundisi ibona basikhanselela laba bantu njengoba kuzawukhethwa umongameli omusha namhlanje ANC bonke labafundisi ngikhuluma ngabo lomele siye kuyena umongameli somtshela ukuthi manje asafuni ngishaya imithetho ngaphandle wethu singabefundisi amaKristu amahle ibandla likamfundisi ongenzela into engakaze ngibone Revelation uhadela nginginayo le into edlule sixoxa ngamabandla omoya naye umprofeti kodwa nje wangena umoya bagcwalisa istadium laba bantu sibafuna eParliament makubekwa umthetho obekwa wosopolitiki bese unikeza abafundisi bawucubungule muhle yini lo mthetho ukulungele yini lo hayi ukuthi babe wosopolitiki eParliament cha kuthathwe kwaShembe kuthathwe eZCC kuthathwe ePCC kuthathwe kwaPostone kuthathwe kumaKristu Rem Bible Church kambe kuthathwa babekwe lapha eParliament kuzophela lezi zimpi eziseParliament iParliament lethu selinhlekisa Baba mkhulu umprofeti Zashembe we South Africa vuka ngoba ufuna sibone inhlekisa eParliament angazi ke ngizwe ngakwaShembe kuthiwa ngomhla 16 kuzoba kube kwinkosi angazi nowabeka kuzikube yini sizozwa ukuthi ibekiwe yini kodwa uNkulunkulu ayikhumbule naleyo nkosi yazi ukuthi kunophakama babone babingelele nazi nesigqoko sami isigqoko ya ngifihle impama bonini ya
engikhuluma ngakho ukuthi leli bandla lamaNazaretha liyowabeka amakhosi yoze kube yinini, ngoba kumele kukhulunywe indaba ukuthi ibandla alihlangane. Ingabuzwa mina ukuthi malihlangana ubani ozolihola. Abantu baNkulunkulu bayaholwa yini umuntu? Don't ask me about leadership. Just do what I'm saying indeed. Leli bandla alihlangane. Isihlabelelo engasifunde simfakazelayo 149. Ngizosifunda phezulu la siqala khona ukuthi waqala wathini umprofeti ngaso bese ngisifunda sehle 149. Uzongiphikisa ke ukuthi mangithi bandla lihlangane mase ufunde isihlabelelo samprofeti. Ngicela ukusifunda. Ngoba nizolokha niyabeka nje amakhosi. Kuze kube yini? Kusukela ngo-76 anikhathali ukubeka. Nisabuko lo mulo oyedwa yini? Oh kuhle. Sithi lesihlanganelo singiqale la umprofeti akhuluma khona. Umthandazo wokubuyisa endleleni. Abangenamusa, bangenaluthando, banganikanga inhliziyo yobuntu, banenhliziyo njengesilwane esingazikhuziyo. Sibathandazela ukuba babe nenhliziyo enothando. Sihlabelele kuyasa basitshela ukwalana kwabo. Ngiyacabanga nathi sikuzwile ukwalana kwabo, lekho ngakwazi manje. Nase court no judge selikhathele. Lokho le icala langa ubaba wahamba ngo1976. Inkosi yamakhosi. Ulanga phuma Scott nabalothayo labahangula. Ungumahlombe. Noqalaza abantu bamlingene. Umehla kabhekana nakasayitshene velele. Ibuke kamahilele. Kanti kuhle kangaka uMnazaretha ayithandana ebambene ngesandla. Babe muntu munye. MaNazaretha ibani munye. Nizothandwa nguJehova. Ningahlali nehlukene. Nizolahlwa nguJehova. Thandanani nibe munye. Nizothandwa nguJehova. Kanti ke banjalo abahleli weliphakade benamisana kwanele imzuzu nesikhathi. MaNazaretha ibani munye. Nizothandwa nguJehova. Yizani MaNazaretha, ngenani ngothando. Umuzi sewuvuliwe. Siyomenywa ngabanye soze siphelele ngalo uthando. Abantu abahola umthetho inkosi yamakhosi. Inkosi yamakhosi. Unyazi wezulu. Ozala ubaba. Uthi ngolonkezana. Ake babuye manje. Bacabanga ukuthi bakaze bangene ethuneni noma elibeni elingcwele likamprofeti uZasheni. Abayibuke leyo. Iliba likamprofeti Muhammad. Namhlanje kusayiwe kulo kuthandaza umhlaba wonke, nabangakholwa nabangawona amaMuslim bayaya kulo ngoba kunamathambo amprofeti abalulekile la. Uma sikhuluma ukuhlangana kwebandla, sithini ngeGetsemane siphamini lapho kulele khona uBhombela umkalo wendlela. Ngoba wonke umhlaba kumele ube nelungelo lokuya la kulele khona umkalo wendlela. Futhi lokho kungenza i-tourism yase South Africa ibe into esimangaliso. Ngiyenga Israel mina. Hlala ngiye-Israel. Ngothandaza kwesikhathi ngiye kwi-wall. Ngikhuleke.
Israel icebe neJerusalem ngoba abantu bayaphi bayakuwona bafike bathandana. iSouth Africa ingaceba kwi-tourism ngomuzi nje wasePhakameni uma abantu bonke bengake bayethuneni likaMprofethi Izasha. Ngikhuluma ngento esobala esenanda abantu basebuseni benza ngathi abayiboni lento ukuthi ngithini. Leli bandla kumele lihlangane. Okunye kumele bakwazi abantu lamakhosi abo ubona nje mina uNkulunkulu angithuma benganginakanga. Wangithuma uNkulunkulu ngoba izandla zami azinalo igazi. Inyanga yezulu umkhulu omncane izandla zakhe zigcwele igazi ngizokuchaza ukuthi ngani. Ubabulonda baba wami uphasa njengelanga izandla zakhe zigcwele igazi. La kuhleli khona umnewethu inkosi Ncwenyoyi ePhakameni, nala kuhleli khona umnewethu inkosi uMduduzi ebuhleni. Laba bantu izandla zabo zigcwele igazi ngani. Ngisho ngayo amandulo, ngisho ngayifunda iBhayibheli, uNkulunkulu uyakwenza lokho, akuphithe isibusisi asinikeze omunye umuntu onjengoPhakamani. Umoya zakhe izandla sezigcwele igazi. Leli gazi kumele ligezwe umfundisi lowo Phakama, ageze lamakhosini kuze azokwazi ukuba nolimi lokuthula elinokuhlakanipha kwasezulwini, ulimi olucwaningiwe amadlozeni. Ngesikhathi kuhlukana ibandla kubanga isihlalo sikababa inkosi yasePhakameni uLangaphuma Scott nabalothayo abahangula kuze kuhlelwa ipropaganda yenziwa wathi inkosi ubaba esifuni sakhe akekho umuntu ohola isonto ngoba obaba bami baqalekisiwe nathi siqalekisiwe. Inkosi izoba kumfowabo ukhuluma amanga besakhona propaganda. Uma singawona amakhosi pho sifakele imigqoli nazi kusithengile ambe sithenga lapha kwaMayimayi isama sibiza 30 rand ngadakumlese isigqoko nami ngifake mfihla impande ngibone bengifake yathi ngifake nasa khuluma ukuthi ngesikhathi kuniwa kwathela inkosi negazi, inkosi semanje kesemane sekuyabangwa umkhulu omncane uBabulani uBabulonda uPhasha kwafa abantu abayi-26 hlangothi zombili. Khona inkosikazi wayekhulelwe owagwaza nomkhonto enhlangayazi kubanga isihlalo sikababa kubangwa isihlalo esisabangwa namanje. Umuntu ayisholo ukuthi uzobuya emva kweminyaka eyi-40 wathi banje licala phansi wathi yamemeza kanye nekhwela wathi kuyebona nje sebahlukwayo thula ngaphuma sonke umuntu omuhlede emhlabeni simanga somuntu. Abambona ubaba abathi mabekuxoxela bathi sake saholwa isimanga somuntu noma ekuthethisa ubaba wayemuhle ongathi ungathi aphinde futhi angithethise nkosi yamakhosi ngithethise baba yena ngikhuluma naye. Lawa makhosi uma ngabe kusabantu ogenerali empini bewu2 yibona general abakhiphe icommand ukuthi kusabantu
laba bantu abafa basekuphakameni abanye ngabantu nje abazala noNgcobo nenzalo kaNgubane nabanye abangapha emhlanzini ngiyabazi. Inyanga yezulu iyona eyayihola abantu ababesembeka sayisemathabethu njengoba ibahola mabehamba beyobulala abantu lapha ephakameni kungcola izandla zabantu. Labo babulonda bona bayaphasha ngesikhathi behamba nabo behlasela abantu embeka basebuhleni kwentshotsho zitsha zibeselephakameni kungcola izandla zabantu babulonda. Yingakho ngiphinde ngisho ngithi lamakhosi enu ahlele sihlalisa igazi. Yingakho uNkulunkulu ngokusithanda kwethu esithumelele yena ilizwe esizwe likhuluma la. Ngisho ukuthi bani lokhulumayo kodwa ngithi ngokusithanda kwethu usithumelele leli lizwi esilizwe likhuluma la. Elingaze lichithe igazi, elingaze lisibane isihlalo, elingaze lenkantolo elakhethwa uJehova ngokuthanda kwakhe. Wathi wena uphakame ngiyakuthanda lokwenza inkosi. Usho uNkulunkulu wena ngiyakuthanda lokwenza inkosi. Phakathi yathula ngimenza inkosi ahayini. Usho uNkulunkulu wena ngiyakuthanda ngizokwenza inkosi ngoba ngiyakuthanda. Hayi ukuthi khona into enhle ngiyenzile cha. Ngokunikela ngiyahlulela. Nangithi ngizama ukunikela ngiphinde ngihlulela endleleni. Kodwa ngiyathanda. Aqala ukwenzela lokho. Ngisho iBhayibheli liyakwenzela ukuthi uNkulunkulu akhethe inkosi. Sibona thina bawashembe ukuthi phakathi nawashembe. Ngoba uNkulunkulu bengayikhetha inkosi kwesinye isibongo. Ngale nto yenzeke kuphambili. Kubanga isihlalo sikaBaba. Bengayikhetha inkosi kaNgubane. Kungaphinde kubonakale kuthiwa shembe kuthiwa Ngubane. Sasolandela futhi. Kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu ikhona lento amthandela yona uBhombela. Umqalo wendlela. Ngoba ngiyakhumbula uma uBhombela uNkulunkulu ambuza ukuthi Muvamafa Mashembe ufuna ngibenzeleni mhlawumbe yona lento evusa uphakama engazi nomunye efanayo aphinde ayele akhona isintu aphinde aye ngapha ubone lesekushona kwenzani uphakama abanye bathi uyadlala kuba khona abantu uhlangana bathi hayi khona lento ayenzayo nangikhulela kulo. Ngicabanga manje phela iminyaka ngama-26 ngingumholi ungakaze kodwa enkantolo ubeshumeze kanje abantu ayidimela. Ngithi uBhombela simeze amampondo umqala endlela wathi sesihlanganisile ibandla lamaNazaretha esawutholile umphakamo wesivumelwano esesimayile isidlo wathi uNkulunkulu Mashembe ufuna ngikwenzeleni. Mashembe ufuna ngikwenzeleni. Mhlawumbe lento evusa uphakama umva kwabantu sebebuleleke nyanga yezulu abantu bakhe babulala abantu nabantu bakaBabulonda uphasha babulala abantu. Unobufakazi obuseyinkantolo eMaritzburg lokho ngesikhathi liphela icala wayekhona uBabukayisi. Ngesikhathi liphela icala aliphelanga icala lathi ijaji ngizobopha abaholi lapho njalo ijaji lizophela icala. Kwakulokho akuliwe kulo abasephakameni bakaBabulonda kulo abasebuhleni bakabakunyanga yezulu amosi uNkulunkulu. Lathi ijaji ngizobopha ngibopha abaholi ngoba ibona umele bakhuze laba bantu ababulalayo ngoba abantu basonto lapha. Umkhulu omncane nabaBulonda babona ukuthi bazobona bafuyile nje eceleni baxoxisana umkhulu omncane bangena emothweni yakhe semnyese lithi baBulonda bahamba
wasekuthasa kuphambana ngapha lephambili wasekuthena ngathi hayi ukuqala la kodwa ukuthakela nabaqala ngapha bathi basha abaholi noma lokho abafika abantu njengoba ngithi base 26 yingakho ngithi ngiyezulu yayithithi kahle ubaba umlonda uphasha wayithithi kahle umfowethu yaza ikhonto ihlelo somisigazi okumele futhi sigezwe umfundisi ophakama mase kuhlangana ibandla imlobo yageze lonke kwafika ingane zabantu ezazisonto la ekhaya zafa zifela abantu bakwashembe ababebangihlalo senkosi yasephakame ilanga phuma esotho nabalethwa labahambisi omkhulu wami kuzothiwa ayizalanga inkosi konke sengijabulela kodwa lokho kuthi ayizalanga inkosi wena Nazaretha ukuba nalimthando babilanga uma inkosi yakho uyithanda uthi ngibona inkosi esiswini sami nangeninde yini nangeke nithi inkosi baba soba yini soba yini inkosi sicela ukulinda uzuyithola inkosi ekhalweni lakho ukuba nalimthando baba ethi angiyibona inkosi esengihole for 40 years engipha abantwana engifundisa engithanda wantshela nje kanje ukuthi ayikho inkosi ekhaleni lami ngathi ayikulungile sobamba umfowethu ukhona ngezulu ngoba wena zathi ngane iqale nangehlale phansi nesisu ukuthi inkosi siyacela ukulungisa iziphumo inkosi ekhaleni lami asazi ke it's facts what I'm saying yingakho uthi uNkulunkulu esembiza umprofeti uZashamba ukuthi ngikuphela ithola vele ingcebo manazaretha ubona ngiyakhathalela ingcebo mina ngemoto ikhathalela izwi laNkulunkulu ngiyibona mina ngihamba ngithi ngifuna ngakhela isiteji noma ngithangela imoto angendaba nalokho ngikhuthele futhi ngiyayisebenzela njengoba usho umthandazo okuvuka uthi nawe umfundisi ubefundisa wena ukusebenza ukuze abantu babonele kuwe ukuthi wathi uNkulunkulu asitheni ingakho nemoto engihamba ngazo amandla ami akona manje sona ngoba ngafunda ukukhuthala ngimncane ngomhlambe kwayinqaba indaba eNazaretha lafika igolide lafika isiliva enhlangalazi ethi uNkulunkulu uthatha Shembe wathi Shembe ngikufile wambuza uNkulunkulu mashembe kanti ufunani wathi umprofeti uZashamba engicelayo ingane zami nje eliphuma la ekhaleni lami isizukulwana sesizukulwana sami sisesingena esifokweni wena ngicela umprofeti uZashamba le uNkulunkulu azange acela imoto azange acela izindlu azange acela imali wathi ucela nje ukuthi thina size singangeni esifokweni mhlawumbe yikona lokho kuvisa iphakama ke khona emva kokuthi sebungelile kuNazaretha namanje basabunephuze enkantolo ngisho abafowethu abahlele ehlalweni mawubabuza ngophakama bathi yadlala lona ngabe ngiyadlala yini ngoba ngisazokhuluma indaba iqala la njengoba bonke ababelana nje ehlalweni manje kulungisa indaba yokuhlulelwa kwebandla akekho umuntu ozobahelela la asho umhlolo acaba ukuthi uzovela futhi wayo sokukhothela umsebelelanga ababeka inkosi lapha uThembezile babeka inkosi namhlanje sibengile kuthetheka kugeza ukuzwa sekuphakameni ugeze kwawona lamakhosi ahlehla ezigazi uNkulunkulu inkosi ezohola amaNazaretha uyikhipile ikhulile futhi ngizoyeka umbonise yona ngelinye ilanga ngilethele ngibone kancane kakhulu
Ubonisa nithangisiko. Angifuni ukuthi igqoko wanyana ya. Sithola lapha kwamamayi. Hayi, ngengigqoko. Naso. Ngesikhathi usedwa ukuqanda isihlabelelo emathunini sibantu abankulunkulu bathandana. Kunentombazana yakaMagwaza. Le ntombazana yakaMagwaza ukhokho wami babamkhulu wayeyibekile. Eyibekele angazi noma kumele ngikhulume lento. Athi ngikhulume. Athi ngizelo baba ngikhulume. Athi ngikhulume ngoba ngidelela. Athi ngikhulume. Ngizokwazi ukuthi ngibani. Kuze bezokwazi nalamakhosi ukuthi ahlele ehlawule etshelile. Le ntombazana ngiyakhuluma ukuthi ngiyeke kodwa athi ngikhulume. Abathi ngikhulume athi ngikhulume. Le ntombazana yakaMagwaza ubaba mkhulu umqali wendlela wayeyithanda kakhulu. Isebenza ePhalaweni. Ngingayibiza ngentombazana ecisifana nesecretary kakhokho wami uZashembe uProfeti. Wayese ubaba mkhulu ethumela uMagwaza intombazana bayigade oyise. Ngoba ufuna ukuthi igane inkosi yasePhalaweni esho inkosi ilala. Le ntombazana kumele igane inkosi yasePhalaweni. Uqala kanjalo ukuxabana phakathi kwenyanga yezulu nelanga. Waqala kanjalo ukuxabana kwalabantu. Aqala manje ngoba sisibona kuhlukana ibandla. Into endala. Le ntombazana yakhula siyaziwa egcekeni ukuthi izogana ilanga. Ngaleso sikhathi ilanga bayisesikoleni. 1933 April 27. Ubaba mkhulu yabuza ukuthi hawu iphi intombazana yakaMagwaza na? Angisayiboni. Hawu intombazana ayibonakala eduze kababa. Ayibonakala eduze kababa. Kanti intombazana seyikhulelwe. La ekhaya mawukhulelisa umuntu ungamshadile bayithuka sobonga lokho. Ngicala nje likhulu. Seyikhulelwe ke le ntombazana. Lo beke intombazana akekho esikoleni. Transformation. Umuntu okhona egcekeni mkhulu omncane Amos. Hawu. Indaba yokufuna ukubhamanda mina. Nasifuna zibayo ubuzo baba basethembe ezinhle babumboni yazi babumenzi yazi bamakhosi yazi ukuba ngibaba abadala nothingo laliyazi ngakho uthingo epasilalo lingumbisi Victor aliyena lo uzomusho manje waqanjwa lapha ngoba lelo gama elithi Vimbeni lakhe ubengizalikhuluma baba umkhulu omncane nalanga nababilana baba ngikhuluma nje lelo gama ngoba yinomlando owabantu kakhulu egcekeni welcome elithi Vimbeni. Le ntombazana yakaMagwaza mayisinyamalele egcekeni Nazaretha uyizeza buze ngolanga manje khokho impela ntombazana kube kuyimabesho ukuthi ayisahlambulukile inkosi yini kwenza kanjani bese bethu Amos athi ukhokho lomfana wenze into enziwa amaqula legcekeni ukuyana lo njengoba kuthiwa Amos kula shem ukuyana wathi wenza into enziwa amaqula legcekeni lomfana. Wathi lo mfana lona igama lakho uthutho wakhe yo igama lena ngayizini lelo ayithandwa uphombela ubuzo gogo
ogogo abadala ngicabanga ukuthi ugogo khona ku-19 ogogo uNgcobo nje abazali bakumanceba bayakwazi lokukhuluma ogogo uDlamini khona nogogo abashada ngo-1936 lapha ekhaya eshada nenkosi njengogogo wami nje uMadlamini owashada ngo-1936 inkulumo yaziwayo kodwa yaziwa umndeni kuphela ngiyayikhipha namhlanje ngoba kumele nazi iqiniso eNazaretha ngoba ngathi khona senilahleka khona ukhuluma ngisho bathi angisho bakithi athi ngitshela kuthiwa ngisho wathuthela umprofethi uZashembe wabiza inhlayisuthi wathi abahambe bamfuna Amos baze bamthola wafunwa umkhulu omncane watholakala eNazaretha yabe ifika nayo inhlayisuthi ubomkhulu wesathi akulanda ugodo ngoba uphile isivumelwano sami noNkulunkulu uhlobo ngine layigcekela futhi yengane yazi ukuba ngibelele umfowabo ukuthi uzawushada nomfowabo hayi ukuthi amazikwazi lokho kwase kubeka ugodo ekhaya ePhalamende angazi ukuthi umkhulu ilanga wezwani esikoleni ukuthi nje athi uyePhalamende ngalelo langa angazi wezwani umprofethi uZashembe wabesethatha inkemba ngokukhuluma ngokuziba kumakhosi eNazaretha ukhona uBabhela hlala phaka eNglen East nakhona uyombuza uJohn Dori ukuze uzwe lapho ukuthi ngikhuluma into enobufakazi wathi selele njalo ukhulu omncane ngabe bakhuluma basethembezile kumele ngikhulume mina ngoba ngibekwazi ebuhleni ngabe uJehova ngakuthi ngibanje balinjalo ayikho into ngincane ebuhleni ayikho into ngincane ePhalamende ubaleke ukuthi kuhlangene ibali engisela ukuhola yathi mayisileli ngangezulu ngoba mkhulu eseliphethe inkemba ethi namhlanje lithi iBhayibheli indodana engamhloniphise ayifane kufa wathi namhlanje wena mfana inkinga egcekeni wenza intenzo yamakhula ngiyakubulala wathi selele kanje egodweni laqhamuka ihubo lamahilela waqhamuka uqalaza abantu bamlingene waqhamuka uNyangaphuma esikothe nabalothele bahambula wathi maqhamuka wathi baba wenza nebiguqu inkosi wayiguqela nje ngayise John Johannes Galilation wabaguquza wathi hayi usamakhosi ufunanda wathi ngithi baba wenzani wathi yamazi amaswenzeni wathi uGalile unokuthi ngibulala umfowethu Amos ungamani ubulale mina unokuthi ngibulala umfowethu Amos ungamani ubulale mina bakhala baba mkhulu uPhambela wathi naye ngibulala inkosi yamakhosi kodwa Amos yokuhlupha njalo wathi Amos njengoba umbona nje uyozala abantwana wena labo bantwana uAmos uyabambela umgodi omkhulu abagqibe phakathi uyohamba phezulu athi ayizalanga lutho wathi uDanile baba ngeke uhambe zenze lonke ngeke baba mangifisile ukuthi ngiyinkosi yamaNazaretha ngiyozala izingane ziyophila ziyoshumayela noma ngamvimba noma ngathini ziyoshumayela ngazi kwenzakala namhlanje endlini kaGalile yathi ngesabelethe ingane ecanuke njalo uthola ukuthi ngithole igama ngazaqanja igama azange mntambo khokho bathi beza bakhokhelele beza ephuphaneni kuba bamkhulu ePhalamende bese intombazane yamagwaza akuzaleki manje akwenza kulutho lethi equmba nje
wathi ukhokho hey ngabe kuvimbeni 1933 uthi ngonkosazana ulolo lwagono babamkhulu phela uyena umdala kubazukulu kukaIsrael ngoba ukukhulilana ngendlela emsaba ngayo yise akaze alale noma zalisa umuntu engamlobolile wenjalo nje uGalile ngoba uyise emnakekela ngoba wayitsheliwe ngisho ukhokho ukuthi le ngane ubeyiphatha kahle ngoba ngifuna ukusebenza nayo ulangaphi uMaskoti nabalothana abahangula inkosi ngazi iphuzu utshwala egcekeni khona baba abathakazalana akukho lutho ngaye njengoba sisahlangana ibandla nje izoholwa ubani izawuholeka ngoba lake laholeka bathi beyaliha abakhokheli babizala ingane mabebuye bezocela igama ukhokho wathi ukhokho yilokhu engikushilo manyale babeyingenele endlini ekhala inyembezi bathi utheni uthe uvimbeni base bayivimbeni leli gama uthi lenkosazana epasini lalo alikho mina ipasi lothi lenkosazana ngiyalazi bengiliphatha khona into engiyaziyo ngiyoregister inkampani uthi ngoNazareth company ebengiyi-owner leyo company noThingo ngisasebuhleni lwanginika ipasi lalo uThingo leyo nto inobufakazi bokuthi ngishileyo Thingo ubutheleze ngembuzo khona ngishoda ubuze yona uyaza ngikhona ukuthi uyalazi ipasi lababa uma sele ngifana ngiyalazi noma usibisi ethembeze ngiyalazi mina ngikhuluma into enobufakazi ipasi loThingo libhala ukuthi Mbusi Victor Shembe 1933 April 27 baba ephuma ekhulwini kadela mulimpi ekade ukubhala isihlabelelo esithi abantwana baNkulunkulu bayathandana uzalwa lomntwana othule lenkosazana namhlanje khuluma ngento yawethu ukuthi ayihlangani ngize ngimtshele imfihlo zakwethu nje ngoba ngifuna niyela ukukhuza indwele kona ngathi izinto ebezalungiswa uThingo obaba ingangezungelana bebengalibiza igama ukuthi vimbeni egcekeni bebethi uvi nobaba bebethi ubut v sakhula nje ubut v nami nje bengathi ubut v uqimba umuntu walikhuluma leli gama ephepheni echaza le nkulumo ngichazayo lwala uThingo ukuthi kodwa usholani leli gama ngoba kuyazita igama laqanjwa kanjani ayazange ngishade lo mntwana wamagwaza noThingo amakhosi enjalo mabelayo nibeka amakhosi omama bawo abangalotshelwanga abangazange bashada ngibuyele ebuhleni inkosi le uyazi wezulu uma wayo asimazi egceleni uzalwe entombini akalotshelwanga akashadanga sasingalenhlanhla uMakheswa olotshelwa yilanga wayewuthisha wabaphikwa amasho ngigcotshwa mina ngigcotshwa uThingo lenkosazana nginenhlanhla angigcotshwa mina uThingo nginenhlanhla inhlanhla zala uThingo waphikwa amasho bese sazi uNdlunkulu mama sele uMakasimane amakhosi engabekayo ngibuyele ekhaya ePhakameni umfethu uvukile uma wakhe akashadanga ngalotshelwanga angikhuluma into engekho naye afundisa ukuganwa umfethu angamanzi oganwa nje beyinkosi yenu nje zonke lezi zinto zibuNazaretha na wakumisela ukuthi ungalotshelwanga bakumisela ukuthi niholwe yimilanjwana na sizulukele bakumisela ukuthi niholwe yimilanjwana na
angikholwa ukuthi umduduvu uyadla noma wamamkhonazi esithebeni cha akunjalo mangalo John angikholwa ukuthi uma wavukile uyadla noma wami esithebeni kodwa amakhosini phela makalutho letha kuhlangana ibani ingakhola ngithi kumele ningiphuthuba noma ngikunyaka u40 noma u50 ngishilo ngathi abantu ngeke besakhula kulungiswa indaba kuhlanganiswa umndeni wakaShela ugezwe baba kuthelelwana amanzi ngoba lengcabano yelanga nengezulu into endala ningibuza ukuthi ibandla amahlangene ubani ozolihola ibandla angithi nabale ngisengile isigqoko manje iphinkingi imini kuba nomuntu akuvoto angiboni na alibani isigqoko angisiboni isigqoko so mama ngicabanga ukuthi njengoba zobe inkosi ethembe ezinhle babeke babheke ngoba kubalekile ukuthi umphongolo wesivumelwano sewuseduze akusele u7 years sekusele u6 years manje emva kwa6 years leli bandla ngizoliqoqa leli bandla ngizolihlanganisa umphongolo uzophuma izophela ikhenza izophela ingulaza inkosi ibusisa ukuphuma wenhlangano